poslednja poruka našim potencijalnim novim poslovnim partnerima, zašto oni treba da se priključu Foreveru? Vrlo prosto. Bolje poslovne mogućnosti nema. Potencijal je veliki, ogroman. Mogućnosti za razvoj posla u Srbiji su ogromne. Svega par procenata je upoznato sa Foreverom. Praktično to pričamo o 2-3% stanovništva Srbije. Ne morate ići negde drugdje tražiti bolji život. Smatram da je Forever Link Products u Srbiji savršeno poslovna mogućnost da ostavljamo svojim obištima i razvijamo svoj posao. Samim tim, pravljenjem jednog temelja u Srbiji, moći ćemo da idemo i na druga tržišta, pošto je Forever postao globalni projekat pre par godina i vrlo je lako otvoriti i nova tržišta, ali prvenstveno napraviti bazu u matičnoj državi. Svi ste dobrodošli. Pridružite nam se. Ćao!